Kardom nili isialang thepen ajoile sipini press along ke bang penang nili tutum social media lo nili pham na gar judo ba comment na chipi tunto je nangli ke ASDC lo edo hot ba EM do hot kopi posi 6 dulu lam ninge jeda to 6 dulu protection lam pi posi ninge jeda to langsung betul komane to bange ASDC hot bange nang itu एकदम puan kacari calon lo rat tu nang itu masih animan cethelo sita nang itu bange ASDC song pan utekan bu langsung pudulo ba autonomous test akos masih nang tu ubu langsung itu bandolo ba along ba recently si komane to bange organisasi bange nilipan si uliram terang jangan terong pi ake hayatum aphan na pangbara somdulo lasi lai kadu alam the puthak ni kar de ngorat tung phan eja kalam kapasini alam the bangke ini ni handu lasi kicing sialam solon ni puye bang lai no kuludam terang jangan terong pi pu alang itu bangke bang awleng ke thek lapen awleng ke the pame lasi nili phan ke alang tumena pangbar bang chokche nilialang tuang kecimbau dunbang kali labangke klarda kalam lapen 6 dululam eja tum pulo 6 dululam non sing giro je ai ka thau long se chawe dum 6 dul nili je ai ka thau long chawe nei ave je ai ka thau long bel 6 dululam theke chawe nei bolawe muthe dilitu nili ki puye bang la halo je 6 dululam lasum crisis sabe কিন্তু ASDC के कैंपेन में लोग के 6 dulu pan crisis ave crisis ke doji kali laso 6 dulu pan an sose pang nengi kuse article 244A up provision of pen karbiang lapan di bahasa pan autonomous state palong nangji kusi kecesong langsung do asi non nili pan laso lan the bangka dokok lo he nang li ASDC pi posib itu ahok lo nilitum nili ASDC ubu ki ubu bathe bangke la no nang tum atheng no nang tum atropen pachini yang tum bang la no nilitum ASDC claim bo mohut 1995 paningkan MOU cetok lo MOU cetok bet pen jakong lo orang lo laso jakong orang ta sita premier dianta laso mun anda implement melang ba apply on elang ata apply on elang lalu lapen autonomous state huda bangke kelong bang kelupi kelang kala MOU bang ta implement lasi nin tu meya sisi claim mo isi ho thekong lo karbiang long lapen di ma khasaw lo ki ong dung merat to ba ASDC along si nang ciptu dung nang cerap lo karbiang orang ha curuvek nei karbiang long lapen di ma khasaw lahiria lombia ratu mata ninga kongpen curuvek nei athe autonomous state ke hangabong alang tum aninga kongpen na cerap nang citu dum abangke curuvek nei alang the sitabe nili theklong lo ake hai Dr. Jemto Rongpi ningkan ke ko hini ke thomtam alang di MP man lo laso MP ke man lo mo citame ache thok ar thok printing autonomous state dalam the ke dum ta arju bang we bang kharo khora phike ba ke thom MP ke to parliament mo bage Jemto Rongpi inugat ka ding dum bang ada thang impact ave laso bang nili theklong lasi autonomous state jong silong nang ji program de inugat MP ben da ke mom jong he regional party like claim pusita jong he jat like claim pusita jong si MP jong si to mong karbengong pen bahasa pen inugat pote la inugat si kadu ko welong kacedang ni bo bang ada ka bang bang arju bang ave laso bang theklong lasi nili mathalo je apni jong ko rapatum semege dengdo hemprek sang long letik sang se lapen eja khati mang la puang dulo je horbong mam pujir se semege pan hemprek long letik sang se seta aphi bang la so hemprek bang pelong 1995 ningkan MOU cetok lo MOU ja kong long lo ja kong long pilo
isi state hut long ke long nang ya kong to kai ana aja kong ba ke MOU long pen long lo laili tum solai thake dat la le ka pregalam sitame autonomous te jong si long nang ji lo te la so bidi pen innovate and ke da chada ba ke chok chide ji building ar lo matha lasi nili kedang tang ningkan kep krihini apsan Congress party long ini luchok ba mga ho atima Biren Singh tihai halabang suhut MP ke hai lo alang ni pencing kilo alang ni pengecing kia jo ini thini ada komison nili MSC do bang si Congress dum lo nili EM leke hangali kopenya portfolio nang pinai prea EM nang pinai ji kopenya department nang pinili hai hangai nili ke hangke thini le akai Biren Singh tihai penentu singkia condition ke thini le ise condition lang lah lo UPDS lapen DSD la hini organization tum ceasefire long dobam lo lapen hini ceasefire dobam pustame la tum than dig lak tak la ceasefire long di ko masi la pu paling lang hir ma pejang ding song si thak long la si nili Biren Singh tiai pan chingki lo je DSD lapen UPDS la hini organization anta agreement do nangji la so teng chedon lo apen hini lam the bang chedon ma lai lo je autonomous state ke Congress party pen ke hange lasi nono bang ke milijon si Congress bang lo ke Congress party pen masi autonomous state ke hang nang ji kuala enton condition chipilo la so teng si chekoy lo la so ke chekoy pen join si mili congressman det pen mili dang tum ma theng lo ke chin kaninji kan tung la hen lo je Congress party pen ta autonomous state ke hang bangke hang nang pok lo ba hang det lo non nang li tum technology asitina election manifesto long stame non ke Congress tum election manifesto long bangke autonomous state lang the kanije pondo lanchot kali ke damtang mane Assam legislative assembly election ke do MLA election ke do bangke Congress leader मतलब non के opposition leader हो क्या है राहुल गांधी अलग पुलो कांग्रेस और गवर्नमेंट जों से सेंटर लोग वांगो तुरंते दिल्ली लोग वांगो तुरंते कार्बिंग लोग मतलब दिमाग लोग पेंडिंग के दो प्रिंगलाम थे आर्टिकल 244A का implement lapen autonomous state का create akan bangke itu plan fokusi Rahul Gandhi cecak lasi autonomous state bangke hala sohut ke hemprek long letik sang se po bangke ningero se non bang nili ke long bangke la so autonomous state ke long jia ba kapre bidi anu tin te bal nang ji ke tum amta kapre atwal krong kapre bidi upima itu la so teng autonomous state kapre long ya am sila autonomous state long nang ji pula so krong ba anu tin ta la so krong long se rinai ba la so krong long si tu nai usmi lima lasi nili ramang clarification la hello hala so ni tum medo ke 6 schedule crisis ave la se ja tu pulo je ai ka thang ka chang le du nili je ai ka thang chang le du 6 schedule lam ni je 6 schedule lam ni je gal 6 schedule lam se ni tum kan je se autonomous state ke athe article 2448 6 schedule athe jong se 6 e ja ka tum akuban ni ajulo hai je 6 schedule ke dor de lasi non ke autonomous state ke hanu 6 schedule hormo se autonomous state ta 6 schedule hormo 6 schedule jong save ulo onde autonomous state ta article 244A na pala ate 6 schedule no administration ban ka upgrade is a provision pana article 244A ke lada ke council of minister do ko lason lasi laso autonomous state ban do lasi autonomous state lo kulong de lage 6 schedule lo mesi autonomous state ban longji laso bu mangun ane kal yang orang kan pemangunan lasi lahai lam the kapek clarity apa laso lam the milihin pel mili lam the cepat lang pasip ini nang tung thaladat nah lo lanjut